Hey, umeze neza ntago umunsi bari kurangira nabakoreye ka video. Mwebwe icyo mugomba gukora ni ukureba video mugakanda subscribe tugakomeza. Ubu nicaye hejuru sitting on top of the world. Iriya ni convention ya kera murimo kubona hariya hari amazi na helicopter igiye kugenda mu kanya. Hari helicopter. Abatabizi, umurwa mukuru, the capital ya British Columbia, aho tuba ni muri Victoria, iri mu nyanja hagati. Ni nka muba mugiye ijujwe, iri mu nyanja ariko baragenze. Mujya mutekereza abakoloni ngewe iyo ntekereje ukuntu bahavuye, aho babaga i Buraya bakambuka inyanja bakagera aho bageze. Iyo ndebye ukuntu Canada ari ngari n'iki, nkavuga se aba bakoloni, kandi mutekereze ko muri icyo gihe ntago hari indege, ntago hari imodoka, hafataga ubwato yewe baradukoloniza ariko tujye tububaha. Ni ukuvuga ngo abakurambere b'aba bantu nyine n'ubu bukonje n'iki, ukuntu baje bakagera muri Canada hose bakabafata. Mugende murebe map ya Canada. Anyway, na Afurika nayo ukuntu yose bagiye bakayiganzamo icyo gihe kera. Nabuno kugenda muri Canada ntabwo biba byoroshye. Ngenda bubaha, mbona abakoloni barakoze umuti, fata isi yose bakagera mu mpande zose z'isi tuzi. Nakumiro. Mwabonye ibintu birimo kubera muri Amerika. Tesla ziba muri Afurika ni zingahe? Nigeze kubona umukongomani yaguze truck, Tesla truck, biba inkuru nyine kuko yari iya mbere igeze muri Congo Kinshasa. Tukaba kuri social media yarimo kwitwara mu mujyi wa Kinshasa. Tesla truck hari iyo dusigaye dufite i Kigali, nyamaheruka hashize wenda nk'imyaka hafi 2. Mwambwira, hano rero barimo kuzitwika. Ariko hano bantu nanjye rwose hari igihe niyabaza byinshi, imodokari barimo kuzitwigira iki? Niba batishimiye Elon Musk n'uriya Trump barimo gukorana, imodokari barimo kuzitwika nyine nk'uko murimo kubibona kuri ayo mashusho. Bafashe izo modokari bakazohereza mu Kigali kugira ngo bazitwike. Se buriya mu Rwanda haba Tesla zingahe? Nahabonye Aston Martin, yes, hari umubosi w'umushinwa uyitwara, ndumva hari nk'ebyiri, ariko Tesla nayo mwambwira. So batangiye kuzitwika. Gufata imodokari zigura hejuru y'ibihumbi 30 by'amadolari kugera ku bihumbi 100, niba ibihumbi 100, hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 100, bakazitwika kubera ko batishimiye Elon Musk. Ngiye mbona haba harimo guteta, cyangwa hari ikintu twita first world problem. Abantu baba muri bihugu nyine bita first world, kuko iwacu bayita third. First ni ukuvuga ahambere nyine iwacu, ariko ijambo ryiza ni ukuvuga developing world. Ngiye mbona bafite, niba ari iki, niba ari imiteto, so twabyita iki, kuba imodokari hafi ibihumbi 100 y'amadolari, ngo ni miliyoni zingahe z'amanyarwanda, ukayitwika kuko utishimiye umuntu. Nibyo biri kuba muri Amerika. Muri Canada tumaze guhindura umuyobozi w'igihugu. Muri Canada naho rero ubwo mbahe amakuru, mbahe story abatabizi. Mark Carney wasimbuye Trudeau ntago bari bamutora, ntago twari twamutora, ariko kuko niwe uyobora ishyaka, ishyaka riba ryatsinze, ni nawe uba umukuru w'igihugu. No kwana bigenza, ntabwo dutora umuyobozi w'igihugu nko muri Amerika, ntabwo tunagira perezida, reka turacyagira umwami. King Charles niwe uri the head of state, hama tukagira prime minister, abayobora intara, province tubita premier mu cyongereza, ubwo mwabishaka Kinyarwanda. So Mark Carney niwe wamusimbuye.
ni ukuvuga ngo ishyaka ry'abaliberale bakoze amatora hagati yabo bamwita ngo noneho rero kuko yamaze kuba umuyobozi w'ishyaka niwe nyine witwa uba uyobora igihugu nubwo batari bamutora kuko niba atari we yanatsinda kugira ngo anabe umuyobozi w'igihugu agomba gutsinda nyine umwanya muri parliament nshinga amategeko kino kinyarwanda byose rero ni nka tugenda dusubira inyuma nyine buno ariko tugiye kujya mu matora niyo makuru ari muri Canada ubu ngubu hanyuma nyine bya bindi Trump bakomeza nyine babivugane bijyanye na trade tariff. Yes, so trade war ibijyanye na tariff trade war nabyo ntabwo bihagaze neza, ngomba kumva ko bibera muri United States, aba diaspora twebwe tuba hano kuko bamwe muri twe twohereza cash mu Rwanda nyine bwo nuko dusengera akazi nako nkabona karaguze kuko ntabwo bwifashe neza mu isi yose. Narimo kubabwira muri amakuru y'aya Tesla muri Canada naho batangiye kuzangiriza imodokari bakagenda bakazangiriza birimo kujyana biba hamwe na hamwe. Ubwo abatunze Tesla mwambwira ukuntu byifashe, nize ko ari amahoro kuko iki kintu giteye ahubwo ni munyenge. Hari umuntu bakoze site koranabuhanga yerekana buri muntu utunze Tesla muri States aho yabiri naho ngo batuye, aravuga ati nimutagena ngo muzitange Tesla zanyu ndamenyesha abantu ahantu muri Tesla zanyu baze noneho wenda babe banabagirira inabi. Naho ngaho isigeze bino bintu rwose ndumva ntabwo ari byiza ariko nuko biba bimeze. Aya ni amakuru agira ngo mbabwire kuko ni amakuru arimo kutugeraho, ni amakuru ndimo kumva cyane. Nanjye mu bintu by'ubukerarugendo, indi nkuru abanyamerika muri Amerika, abakanadiya ntabwo barimo kujya muri Amerika, no kuvuga nyine Amerika yire muri US kuko mujya mwibuka ko no hano tuba ni umurwa wa Amerika continent. Ku US ubukerarugendo naho bwagabanutse birenze 40% ahubwo hafi miliyari nka 20 z'ama US, kandi umwaka ukurikiye muri 2026 2026 hano agomba kubera iki FIFA World Cup izabera muri Canada no muri US no muri Mexico. Ibihugu bitatu bitarimo US niyo irimo kuzana aya mahane yose. Ubwo tuzareba nuko nyine bimeze. Abatunze Tesla ubwo ntabwo mbisanga zira truck zo mwarazibona iyo muna cyacyo modokari simbona, sinzi hari ukuntu mbona zira truck hano muri Vancouver bakunda gutwara izo modokari zihenda cyane ndabibona Cybertruck ari nuko bayita. Iyo mbona ira modokari ntazo ukuntu imeze ako Tesla yo yatusa naka modokari keza kari electric ukuntu unyine umuntu agenda nukubaho tutazi ikintu kigiye kutugwaho muri aya makuru. Nizo trade tariff, iyo nambara ya matariff ashaka kongeraho ku bigurwa bya import na export. Amakuru mbadashimisha, akubuzima burakomeza. Kandi mutari wakora subscribe bakora subscribe kandi subscribe noneho ubwiye n'inshuti baze barebe. Hari ibiganiro byinshi bimaze gutambuka. Gahunda nuko tugera kuri video 100 vuba ahangaha. Noneho mukambaza ibibazo muri comment ibyo mwifuza kumenya. Benshi bambaza bijyanye no kwimukira no kuba hano. Se mwambaje ni gute umuntu yagura nk'inzu umuntu yabyifatamo. Nayo makuru nagira ngo mbagezeho kandi mbasuhuze, mbifurize gukomera no gukomeza, kandi mbibutse no gukora subscribe. Ubwo nizeye ko abatunze Tesla batari batwika izanyu. Naho utaha.